Kail kat live. Tigin paing kom. Well, Kulo malap le Mr. Lipan, kay Wonsyung. Kulo. Kalingin na. Nga float na room. Tigin. Ngansom. Fakta siya makat faflok. Well, last na met. Kulo tigin. Kail. Wana ko sliya. Tigin tres kal lang main speaker las na uyi ka pang kat kulo kaksakin gat ke mo las. Paing kom metlas ko siya. Wana pel na kayo wa. Wana tamlil sirlim ta kalim yan. Manas. Ispelain like share ye. Tamit na kayo walas ko siya. Wikut peke ka siya. Malutut siya fakalo ya kike Tuesday. Musia tasta finan Amerike. En ko siya Friday afternoon. Kada takain tigin nan taka pohnfahiyen. Rala malutut siya. Siya Tokosrah. Siya Tokosrah sapta. Alkos fos longolyo na kalongala ko sipsimetan. Fos tolingolit kos tolingolya ipsiaklungan na fos ang alon kos na ke lamngaul. At kila kas may chiluma utsakinge na nas kumutsak ke balchinge likia kamen loman en kumaswe inakaye kat na yoki na kayo kada ngi kun share like ka like share ye LiveCast loboso. Wana pel na kayo tamil share le tigin makilwan ke balchinge dagat ke pe ispelain akilin los matkalan sa uploads nga yok ligi na kayo kat ke ispelain kaksakin kat ke artlan mat na kayo ke balchinge. Sittembalin algos kat lilayan ko sa amtak petar yak flat ke balchinge aya par le longo murape siya yang kat li terok ke balchinge kat true kaksakin kat dinak flat ye oya wala na lan katin pel na kayo ke molar sittembalin algos alin yok siya na siya kasi pangay pelchima soli ayman elilyak ay finan molton nila 1851 past reference snow we siyanyan akkfasrye siyanyan may ko sus gospel singa taga yan apkanten to ko merge utya ko siya ko so klase diki so lashun Japanese the August 21 1852 online god wo sa siya sunan ko siya macam ba yok siya met at ke we nagawak siya kaksakin god ke wala na lal anang akalim yan amnas like share ya ke pelchinge nasumnal tigin trescal kadin som share ke pelchinge na kattaga na ke proini kesla we on from in Paing with large na we be announcement na wana pel na kayo tigin trescal by main speaker na som ke tolu makadakalim yan namnas we got share ke pelchinge tigin Paing ko Ay, Kulo malap. Blessings lang kat na fresh kewa. Ano ka kluman kat? Awin na naklasya. Siya kikasya lang kat fagat kas na met. Ang we kumin Paing with we as magastangan. And then sure to see if in the watching girl and del tanya me cry. Kowos ma aspean. Ngatigan di Paing kowos kewa. Naklas kuya kan siya talaga nila siya fagat kas na met. Ang lipan, Tony Pry. Kat plo malap na siyong kat papatamasin ka siya. Kaya makom si EPS na siya kat liye mo ikisilan sa asam singi. Siya fala pa na kaya kalas. Kaya nga daswe. Kat kaksagin kong kilamalalong kaya mawon singi. Kung sabay mawon pilo, siya fan na tumindukan ni siya kaspesh mo ito. Kaslong na makumakalamin siya. Mabay prayer. Na ito Isaac, Jacob, ay pamit saplom makum sa palik na finfelo. At Kulo pe na kung sa pala pamit sap na financiers ko siya. Ingayin yuguya siya na lalfong isengi iwin met na may walash. At Kulo pe na sinmet matalash. At sa Sifac kanin kain dawi siya po. Aksyuk-syuk ki nagikap-kapakla. At uspan na taga na yung tatashpem singi. Katakalin na pan lang silong kat papa. Ne
Ashma ta kain fungul ka din lalal fungi lasha. Ta gatyan lose side ke shipin lang silom na sish. Matagalin ke mol lasha masimit. Ikiwan na tumdaka inka likia sish karak na sish kat kaksakin kumke. Panan kat na kay wawi mat wiyash mamday na asyo lagi pelsinge. Ki ben yok shala ka kelos mamday na hospital ka palakay minastan nano. Ka natash wiyash mahashpe embracing ke pelsinge. Pray lasha injundam tani cielos. Leila ta kumin sakmak me akalyam tani ciash kewa patarmash. Kasumak kay kadin fakali ke peng wosinge. La yen na kewa maluto lut kay ni we kumaya gash. Nashlo. Kulo malap na siyum, kading ako lang fast na meta at lalalfimi, la kume wika. Kimutawagin da kay ni lash, in fakakin jalan bikaslo, inawikatin kewa ke. Kinem kataw da marsh. Kulo malap na siyum kewan kulo si fanantin Jesus Christ. Sa daga misya. Misya cash to kundendolo el akalim ya kawan. In molya. Asya na sish. Lakat na kayo malalfimi ke. Evay uyes mo. Kinem kataw kulo. Amen. Lumalap na Mr. Lipan. Belang ay flogon na hero. Pangkalkas na petukum. Pinaas masigulala. Lumalap. Tigin ko kulo malap ke pro ni kesla. Ngayon nga ispel nga nakilin mitlash. Nato ko yang kumtako. Tawa na nga kalim ya piyang siya. Kulo kaksikin kat ke molash. Mitlash ko siya. Artlom inbel na kayo. Ale yok siya. Akkay kat ke kalain sap. Rapelching ka day ispel nga nakilin mitlash ko siya ke pelching. Kat kulo malap tarile na ke pro insang kesla. Masih may yok siya pangen insang kesla awian nanaklash. Oslong kushin pro siya. Elta ka mi siya. Pagpagi molyak ka lang naktolo kaya kalal el molyak. First fruit. I think at tila na shala pa na kaya lifti ka slong ol tolo ka fa ikos masam from kinyak. Katalieta na akfonye la me kafa ikos nga mi siya molyak lan laim Jesus Christ. Nakafa tolo sonata ka. Pakan tasyak pa na sa ano. Dahil fingat loin na kaya makatram-tram kaya that shalayak latar isikosok siya in the Old Testament. When at tamil siya lakal mi kaya foreshadow. El tram-tram kaya tuste. Passover feast siya. We unleavened bread feast. First fruit na feast of Pentecost. At loin na kaya tanapangan. Kat na napay kading kaksakin kat ke pel na kawakin kenikin molds kumail siya na si kumusing. Na Feast of Tabernacle, ka Feast of Trumpet, Feast of Day of Atonement, Feast of Tabernacle. Kafatulungan sikyak ke calendar land lagi matiprunga ke fall. Maakos meta, tak ke spring. Spring, summer, fall. Na weapon na kadinash ke summertime, ingin grace. Fingat lang na grace lang kat parshish ke pelching. Na woga din daga, pati na akulin, lain na lalap sila magada akfalatche finan ko siya, kasyayanan ko siya peke witching. Si temple na alikos. Soli ay money life inan ko siya. Mga longo pa ang ladfong mo, papay mon ilda issues na lang. Ta yokshibe ba, Mary Kate ka, Aksiko sikot lagi kamit matalar siya lagi so na upe rek na silo sin mit Japanese kaya ikash ngan kat kalam na ke June na non gor kat kalam na ke January na ke en na Milan ko me July lan matutwe ko August lan mit Devon siya kingin agadash ke September lan aligos ke week nga dinak falatje shui kakshakin gat nagatli tari en ko siya, yok na nila kita ligya ke Facebook kat liye akfalat nga. Na kat tram-tram kun malam tari okos na nungol siya, masingan pataga ke gospel
katli na pay wala na lan kat na si kom musing mit ko siya la aqua ki church ni me ko finan ko siya we tawi finan ko siya we pen siya and pon pen kuam Honolulu Kona Ilo Maui Sacramento Washington State Seattle area taga Arshal pastolo to ma finan Texas tigin mekil mo kat fashion fin fella singe in sam kun kadin akas makin mit las ko sai masing yok shupe si ko shukla che bange kat take gospel lan Jesus Christ wanam prois la tigine inusye mo ito na ke wala na singe na yo yok shupe shui malalap in women na ko rain taga akfalache shit tembalan algos te kya pa si mataka na nanak manaka pa spiritual freedom singe magat akilin ke August 21st, 1852. September 8, 1945 in Paye, italaga. Paparwil yes in Belgium. Manil suslake 1944. Sikosok lasing ito ka na shish. Amit matalash nga usta ka ni musenge. Layla ka din kaksaking God. Yokting na kayo wag Jesus Christ lal ka. Akfon niya lang mol siya. Okay, Belgium nga awal la tamlil shirle. Tigin megil. Tigin treskal la daga sham tanga ke ispelan kaksaking God. Ke wala na lal. Layla kat nakaywan taka. Liye pa pro isilal Solomon o yekan matigin na taka sham king. Lail pastor lalin fakulo malap ke wala na lan God. Temple siya nga significant na sin talik na tigin Israel nga men fact presence. El katilash your olos. If in elos ke son ol God, lesom ne ke temple na. A weapon na tabernacle. Sima lom nuk siya. Taka na ke fixed temple siya nga. Nang ako may furok man na si kom, kadakalim mi ke tuste. Siya korin tolyo, for singalon ko singal ikos kat pa temple lan God. Ngan lan God aning God. Pang sikosok lang na yok siya ma. Ito ka. Tingin tres ka lata ka. Pohnfahiyen ke ka siya nga. Araw. Naispela yung kaksaking God. Pain met na kayo walas ko siya. Siya ulalap, siya usasik. Met kolas na kayo wake siya ulas. Katakilin tlik fos natas ke mtayin mukul. Tlik sisik natas. Met kolas pe. Ke government we pe church las. Pain kowos kayo Epis September 8 na siwos. Kulo kaksaking God ke aslan. Met na kayo wake pel siya nga. Ito sa mga tigin. Nandagar akno ni sham mo. Nakat na mit na ke. Me slide magade taka ligyan na ke sife lasho. Taka belching e kada sumnal tigin tikon na kada fasum na ke slide lasho. Tigin treskal kulo malap ke arulom kada uskom min na ke belching e. Kaksaking God, na Mr. Lipan, may insewo usin na siya katin kain mo usin diya siya sasya. Kulo And the malap. gaba we create commission siya nga, kuno konflat siya ma akademiyak na siya ki medulong lalgos pa akademiya medulong Aw lalgos pa pangan. singa lalgos gilongol naus nga kinla medulong lalgos mga faklang at utron na milong lalgos pa slakin mayas maksafla siya ma akademiyak na kimasap kanyak na siya talik din gat niya nagisel nga ay pa may insewo ko ansigin man kamasingan. En värsta med ngan vi kom in kain akilen with we are na kayo ma sista belsi oklan daga wikat ki belsi nga lutut ki gastan gat and pine coast na kayo. Aslo usan arule na akkay kat kayo be pating kain ito la gastan gat pamasi ma usit top na kikisensya clash ko Elia makatsun fin belsi nga. Misenge masista awalgos ke conference ke iplan lang na lang nagilangasin translation ke interpretation askanin lang tolu matlutut ke sipa consecutive matsi sham eldari na kon langas na malfaka masito koan ba matsi sham ako mula na sham kanjingan bang simultaneous masisiyayan pa
site kung ngedeng mali tax ngena kum di na lang aswas na mi na carbon vaccine lak ngena ge pa maasi makadin karang ngena pa accuracy inala na me kadin kain human lish ke kayes na phone na kadin kain lang asla mga wangen elements ke matole meaning kanan na caption na ge maasi makad akfasrye na ge cast akfasrye casting gado maasi nge awla na utagan chiskalim pe shikashak pe utagan siske na panengaro maingan kinla maluonge ko heninen kipena oyema nga akfasrye financing ngayo ki cashalan god ne fak mo ki cashalan god makalemi be ki aluin wednesday ko yala every nash elia silas finanyen as a community alif shashin kodin som na yung karin siya ki kashake na panengaro kodin nita la kastan god ale karangan god na masi to kuhan pa masi fan na sige na keshay in syuktop na kaya lakada ko nakfuka manjurol ashtari kat na pa na in siyasle la in kasha kate kasha na ba na ngarong alingan kun ke siyo yema asista pe pelyo ki wiksing nga ki pe share ba pe na ki o yesi mga fashion nagpapala fak mo kadin diluti mo ka nakaslan ka fin matsi mo shish ka sang si plan kitelo kadin syuk resources ngan kasha metlasha na siyo yema katutut ke wik nga pa metlash ma mas misingin kata kasha fuka na los ma ene na karangan niya aulong ulakos nga kadin kain lemdo lakla pay elos ka pain ekostas kitchualasha at tekan lavakan nakadera fuka kadin kain second in mateusi stress na siyesh efin nefesin lasha pa kadin karangan matlash nga dasyak tayo nashpel si mga tsampa na silos inaispe mong lalaos manilos mo masisiyayan pa yung kasha na kaiplan kunayak na kay medical insurance ka finitendal ka vision masisiyayan makat kasha peki persumla pa passport chingi ang akakalim yugos mas punti mat kusayan got run into a very big hiccup ingin got sham sigin sham na sinmetlash ki passport office finen Esam Manigan na email lash ng fashion na iya. Then at the book yap. Na masir nga fa ko ingiya pa kat babal sila katle. Kat mo ta fin fela na keshay. Na kadin ita la maulan mo pakat ko nga kat fin siya na kay office nga. Inin na 24 hours, 48, 72 hours. Ina na stop sikat sam na sinmet masin na siya ka. At least acknowledge. Elia siya nga nash. Maki-actress siya kipelsi nga. Finaş met kolla revizem, naknas Czech immigration nila, passport mat sa pange, ashoye, kafka me, as telefon ki office losan, kafka mga kena, mga nin, katineta la parsi pesir kat office nga rekla. Adamli pan nga mo fakla ka pange, talaga wasil yasiya, enra rin kaslake. You cannot change what you don't confront. Nara financial nagating kain atresiya nene yokuku aspepel magadin nagadin alana be very bold inakalim nila masing na take care of na ilya siya ngayon lumala pelong flog na siya Kulo malap tigin nga fintra ko na follow up lum ke masingan Tracy makum tram kin ke passportan na usipe may litilas na kengan ko nawaya ngan kading kalim beke ngale lang si sui ka chicken gad ke shitlik mangamta pe nga fak na sumla perlu ngaro passport in America ala wo system si ma place in ngan kin la fagam mo siya ito moit ngan tawana na low pe na siya singin aro namna fingo mars pon pe kasha god wana ngashilal tigin ngan kasha passport siya ngayon na nayak na finan America. Klo malap ke porngolan ngosho. Na wana nga kalamia. Tukun champram tigin nga ta kashka slide maga champram kin ke tushtian shitbe. Wishe shi fe lasho.
nakatsom sang pel tukun lesinem makadesi bakkalemik nge nakadesum nal tigin nandaga nage me introduction context nage meluti singa na el sumta kakate ya iptolunga na pange me slide se makatlia inchi bakkalemik kadash kelesina kluo Solomon el Kihsaci Tempuhl Sac Solomon el Kihsaci Tempuhl Sac Mwe Read pangan siya Tokosrah alkos fos longol luo longol la kos pipe simet ngan kada skip fos longol me kos falin nige fos tolngolon kos kada som nage fos tolngolit kos tolngolya ipsiak luana ipsiafla singan fos angalon kos skip fos itngal angalit kos nagatsom nage fos 4850A pangan na key text finga tuya ke Sanri and katashwe pange key text fos tolngolal kos tolngolya porongo proilalos finashin maslon metlom met Israel siya palakanak asur na paye asriot palos na ke temple singe proy na siyum long proilalos porongalos inen siyum inkasao na may Sifac si makade akademike kay kulgot ke Sanri ngan long may kafelars maritan pangan siya Tokosrah sapta siya na fos angalakos na kelamngal tolu fos angalakos na kelamngal tolu nakatsum na ke lesineman pange fintra ko pange i summarize siya proislal Solomon na kaya kat summarize siya kat sumisla ma yokshupe katin di kalim ke oye ka oyen proislal Solomon ngan akluo katin ala study structure siya ka loing na ke ip na ke oyen proislal Solomon ke Kihsaci Tempuhl Sac na aksya filan ito ka na si kum katin samasla proilash in Kihsaci and into when in akfasrye magum palake molum kom experience kin molum awan ang akalemya pangan kat Kulo malap kaksakin kat na manas fingum tagalong like share na kumniki comment loman ingin ada sumatawag katrela tari announcement large katrela main na akfasrye nge ingin agada sum sang na siltigin nan uskat na sum na ni kalye pena na ke malututa kating kalim tana loing tana malututa pakatu sum mafak mange men structure singe yokshupe akflat la na singa ta le yokshupe in shaflan managawa the announcement pakatu sa cash mon lan kat kadin fatalik inakayagat kaisi nara ke pelchinge civil be pain met na kaywa Kulo kaksakin kat kada sumadawa tingin tretskal kata usut pelo Kaksakin ka Kulo malap Mr. Lipan nga arulena me lang Sifac Kulo malap na siwos malutut siya nga nakalimila kikat mo daw akluti ke ekan Tuesday nakade taka naki akataya mga shoye ka naki iptolung introduction of lesson context kade kan konekta no tel na tesis na kaya bangi kadini no indexin loing ki malutut siya nga mayen arsh na sangan matagayin fumulgat arsh na kainin oye masikyak ma anakatin syukla kata mga sikyak na kadin konekla me solution na kaya si vela siya ingayin metakape inkashikat ke vakla long me kaivilash na kosfin elup siya naki akademi sila damlilipuan ke el akademi naki lesi names ngayon malakak siya kinfak sila lamin ke malutut mauda kan siskat orek magan puksibe na ma itawi ol kusray langas lang estasifeng ke pakaturek magan nara oye singe ngan fact na ke cash apia amda orek magan ke ngaujang ke cleanse up ke ye 2002 na yelong o lu lang orek magan me kafan me kala
masing alang si kaya pa uta ka lesson aims tolunge kadang nga isfika malututsinge kami malututsinge me takan ditikat kaya na ba matulong matamali pa nila kalimike na price sila Solomon nge nga kuminshike lila me yokshipeke na ba me in academy pe na ki oya mai laro ki pe si mal proy nge el skipe in me orela na ki temple dedication singe na ki aksafiyak la temple pelin kisakin yak na sinlem ka na ki oya nge makumin sa masla palakali mi kip si tulungan si proyan la shiven ma kadin kain shay lawan na ki si gunokon ki wik nge akademi ingan shishile ensi and in price longs masinlem ka siya mga lang si urik maging kafan bekalan sap singi international standard lesson commentary singi ilta ko usya na siya introduction si ma EPS la ki me kas na foto nakade caption na ki kapo singi na ito nenyak yak ki i tolu matako kaya ngayon na we pwede matriti text na kimaluto singi da na sermization siki may maluto da nagifak foto si may kes na maluto singi urik maganyak na ki consecration singi ka dedication singi shayla kain me set apart kay kisekan lamasi na samanyak ki me matluti preacher sing el force el dafa na shola ki seminary school baka anji matamalipan na mal shirley ashkeng na shigila na rela audio official presentation silal umwet lalina ki me siya PowerPoint si kame si el ki rek makin na masimali ni na pa el ki konak siya na lomaluwe lan kan di ki kafuin makalensap natin ngayok nan ki audio officials na ki me equipment sinatal nga na kil ngayit linlomalu siya liyak tipos ko masang nain me kafa si mamta kitiyak nga na lesunin siya el konakan sila rek makin tameti ki el rek makin amdan ki elo kasla el warn el mo tipos ko makom nang kom rek makin ngayon mana ki kafalan lane paurik maganyak na kaya na mga lapit siya dalik siya at paano ito kagiludod ka seminary siya lotelan ilita mana kewa pel na il kate mo me ngut waya banget fakla self-confident preacher siya nga el utay mo tipos kung ano kan rekmagan me ipinsaksi na bangan nawiyak nara finkan rek maganyak na ki communion na anay ka ben rek magan na ki function siya tapos at tamdan kailan jit na nasuwag in fact na naknas tapos kungan man na communion el dan kielan diye pangasyo rek malan dan kiesyo inkan recognize in gas lagi pelfal na pa gas lang Esam la mukula pa siya manyak ki me pepalo mataya na kayan fakyak lagi pepala legalin kasi ko rin siya lakos fastan mo lakos anla rek malan mataya na kumte kayan tuyak siyam in church may kan siya man siya man na sinungkunto mo man yung tagatafo tamtayan siya ngayon rek malala el me akas mo kanya magunda mayala siya be fal lanaro pafakyak nga fasing akademiya nalfak na siya Sudah na akademi malfak na sin meta. Na masing akademi na siya mekat set apart nagikasi. Ngay tala nuknukin nalulasyo siya naliki nuknuk makat nukum syuka numa. Na pa masing ito ka na siya pel si mamatsima orela kay no yesing Malorek magin na singatan. Samanyak ki Exodus long ulya ang nalako siyan ka fin ni Leviticus
algos fasingaulan. Na fin me katke inala na kalem siske exodus singen. Paslongolia singen inusina pitsia. Kinam tawag sila singen. At hindi na kifosang alakos singen. Ang really kipapanti ka. In fact mo, nga fara long nuk long o imatal. En nga fasela eron en win natal da losing kalen sa paya kirik malan mito. Ti ana mit pa fong. Nara bangan o yesi mataka akalemila ki katurik mo in gasing concept of consecration. El pellof ko lamngawul siyum na kiulen nato. Kumin shela. Naging New Testament, Dagata kalemila. Shela singa nash. Na ashna ito matagamo. Managimwit. At tinakikanchima tapos ko sacn. Tajakta ni fakikangan to. Kaya no yesin na matakain to. Me wakrigat ki conscience lash. Kat natala takakosrah. Kati sidalin yakyun Sanri. Apel makataro. Katitola. Ash masakulu ki conscience lash. Napamtayan si Kian, preacher siya warning kudamayal. Na fala nag-listen context siya ilta ko nakkalay mila, may sikyak in pel siya ka, may sikyak na fatak ka na kay malutisi mga tasken. Kumbinsom niya yakyu siya, ta na po kakako siya. Na, vak mo skoran algos, Tims ko makubuyan na tims ko siya yakos. Kung kita lang may sikyak ki proximity na kitolo. Napalesing context yung ito ko. Ito kayo nakalimila. Eric Fakya inurek consecration siya. Shayla siya. Dedication. Kasyakan la. Siya Eric Fakya kitimbal si Jerusalem. Timbal siya ka dito. Mas nakalimila. Yak yafu ko. Ongolongos, metigis yustelan lem, tawak, me, masaya. Kung kain, liga siya to ko siya, saptaon ko, first na katong online ko, sinchot, complete petsesike. Nakifala ni Saflata na, Saflaki, yakiyav ko lamalya. Ki yakiyav ko lamalya, metigis yustelan lem. Ashmata ko, anayin akilin ya nakitam siya ng waldama lipa nala mekat sang akilin ya sittimbalin algo siya na siya man pa kay istulan dalit na din gat niya location si Madelorela mo at the should be me lom nuk siya mayen ingin atel orela temple siya na presence lang ng gadashwe masingan temple singan the should be ko tutok niya El replika si pena ki me lom nuk siya dahil reklaan na ki location siya. Na ilaw la lom nuk siya na ki yang ngaw limital Solomon gil ko la el terikit el shela na nagi matawakyan masay timbal siya. As ki siya to ko siya saptaya fa singaw la yung banriti kya. Ki nga fakla Solomon nga dapat amayla el metlakal David el karangan ben Israel yang ngaw. Emetlakal David paso le karangan be ya angaw. Takana ke malitilas nam singa ke siya to ko sa algos kate longwang nagipray in kasyakan la sila Solomon ne kyak sa fiyak len na pray singil to kay nakalim ye mamang akum tena ito ke preparation lalo siya fakane ikyaklaum singe tena shmaniyak ke so utaka itong for alokosrah kahsreang level niya utaka lang siya lakat saplak ikyaklaum nara nag-pricing ay lakkalem niya nagkimangan kung when ready ka siya to ko siya saptay ko so singal dolong gilamal siya na pangan timpal siya ma ke me utaka tep-teplan ka talikiya kiwe na ke utaka no teka beto ko siya lenta ko. Na mana kewa
ene na in place siyak lagi pelsing when we dike siya Tokosrah ko fasingalakur na pange pelsing ma pricing in kisiyakan lasing tako academia pricing ma loy saklu emet ke pa polo apkranin tausin si kaspas ang relang siya kumkan liepe pricing ge lu chronicle saptaon gosh fasingalakos na kisingalu anan du siya sepen na price fund na maloistikian pa price la ne maya aske ne maya sapta ya fastimekos nagetton mo lal ko san palois listiki pricing nara ke me Solomon el si price ko ngayon nga kumin ke loeng na ke organization ma sangrela ke pricing ngayon taka nga kumin dutut ke misingi na kung finwigat ke tuste nga kataya ke weng kin la nga kataya ke prelon lem se kat da preken ke pel si magat wialumeto ke proy ke pelanetawi to as pe pel sai ka to rikmakin na singi ka de sam kun na ke me proy si la Solomon ne na asip tolu si pa ta ka ke na pelang flokon na rol tam lipan len kain me Taka kasla, kasha ki introduction, neki me listen context sa, nakatfasyon nakiipsimit ni, kadin mga takay ni, akasha ki malutut siya nga, malutut siya nga yo. Pamalipan, pala na siya. Tigin kumlong project. Well, kung malap nga kan long. Kulo malap ke introduction na we me context siya nga. Me faklum na ke example. Ngayon na sumnil pastor to mga ko ditawi ke Sanri. To ngayon na len tusiskak. Inangalipan tafung le masingan. Lie en shit sum ke el mirror sila ke kain pelsingan. Kaya tu yakliti ke Sanri nga finchak mga lie penal. Diel kaya luti kaslan katangan li reflect. Kan men fakla ko pa katuweni kalain sap el akkoo matayin siya nga akkoo mukul siya ma tafana ko ke seminary ngan inakalim mina siya ma siya kinyak na ke me element ko insang ko siya la nenik element ngan na ke lots of pa naro lilat na ke masingan na ngayon na matayin kaya kain wiya kasi ya ke kanip lilang ako lang na ke nektay laga siya was kain mangan ta yokli gina kayo walan wiya pe katinta kayo na proy insiya sinalle connect na ke malan ka ta yok pe masinga katina na dan kya siya ke kalain sap siya ngayon kya siya kat madayan na ale yok pe nakakan ispe na sik na ke nekia ka sife pen makatliye ke proylan fanyang na ke proylan siko from ke Solomon ngan nekia siya katina atina loing na ke la proy nga yok pe ngay ngina ke amta ke lalfingyo proy siya wang ne na ye pang means of communication las na yun ka ato katina na kadin tolla pel lasin pel na ke what shukat in proy porungo long chilal is will be done on earth as it is in heaven tikin tres ke lel taga akate ya masingan ke me fred ka shetia na proy vingatas ke temple wanang academy ke siya korin toli for single on course single lead course pala ila academy mo kat pa temple lan kat nangan lan kat in kat alle pain kat kadin alle shugi nakfala chikat in pel na kat worship ito ka pe ikas na siya kadin alle pro na siya pe worship pro na faith aru na kekalain sa we fin shaklasha faith o lalalfungi aru fin shaklasha kata sang na sin kadin pel na kewa kata likia inanurun kat in pel na kewa ke wen natal na mas masyaflan pa ito ka pe na kemalituching kata refer kata alle o kata alle siyang kata alle shuki nak matalye kata alle shuki nalle bakinitin
ke initier, ele ta initier ka ale wana nas engan insiensin in akfasrye evingon lan kat uskat. Malime kors nga isikyak pel na kayo. If we are being led by the Spirit, nakatram-tram kun temple al Solomon, fix temple jengan, transition na yok siya sipangan. Dal tlem ta ke tabernacle, dal ta ka fix temple, wana tikin nila kalaming significance lan temple jengan, presence lan God. Art lan God runtik natal. Nangakom, if ingat pa temple lan God, tamal chile siyak la, kaya kalam fagala, me kad apana fakulan ngon. Fakulan ngon. Kulo malap tikin, pelching ate usot na kon farot na ke iptolungan, nani ke tari. Ngayon nagat true kaksikin God. Na flow not pelo. Tikin. Una dam liliban, kung kan naknas, kinga transition nge, riti siya Tokosrah alkos, fostong lungi long lakos, panip si meta. Kung kan naknas kasi katke. Siya Tokosrah. Sapta alkos, fostong lungi long lakos. Okay, dam liliban nile, riti ke, skilo ang gasing ni Sifac mo, impassioned prayer. Porque siya Tokosrah alkos, fostong lungi long lakos. Na me kalmen impassion siya. Kalme pa, praise ma ale Chesteran lempala kinakalim nila paningan mo. Apa Solomon le oroke akalemi ke praise la ngel daga gi simeta. Faslong luno ke longo akos. Altikin nga riti. Nawana la kalamya kung kan suka pa prosing ke Lu Chronicle. On course nga Lu na kya nga Lu. Ta siya Tokosrah sapta alkos faslong Lu na kya longo lakos hangay. Na Solomon el som tu matan long siya, yematan mit Israel na kayo. El shalek paul, faslong tolu, broy fak, olem kat lan Israel, wangan siya kat wana kom inkasaw. Lang, kafin felatin, kum liang walang lom na sin mit lom, akalami lang siya lom na silos kepel, elos akos kom, ken sielos no phone. Faslong lakos, kom shukya na walay lalom na sil David papatamag, ay masyenge, kias na kawa akpayiyak. Pangan, fosi kasngan, tigin. Klomalap na faslong siya luo singan kat finloang na keto. Sham kun na ke pastor lal siya Solomon. El tu fakya. Ka shoken paul mo. Par fakla el tu matan long siya. Yematan mat Israel na kayo. Ba akademiyak ngayon. Na el shalak paul. Pastor lalan me na ke oye sima fakla ancient met la danger about the orek paul that bangen oye si model orek magana sipe oye pa del kan kasken delos na si del bangon prostration panake anain aninfo ko dal ngeti natin na si example kyan ko si chronicles lungolia foslungo udakla na David asap ko na sin meta Kosin kaksakin lemkat lowos. Usian of fon kaksakin lemkat. Katlan met nada lalos. Elos pasta na netin. Inakfalat yung lemkat. Oye peto ko siya lalos. Nasumanyak pe mange. Kadar samram ki week fashion ki siyemet ki price lal nilba esakaya. Toko siya si bifaklan. Na toko siya esakaya. Met na kayo wasikak matande. Papangan si oye. Halo na singkat, fact lagi Solomon el aksafila proilal, ilekal la pastor lala, tu lala lekal la, il tila tu ay kaskentel. Na mga akademi na ki ekolo di kalma na ki me ungayel, wafakla oinge yematan mo ito, Solomon el som et tu matan longo,
Charlotte Paul Proy. Solomon el Dorela Silong, Meta, Cape Prawns, a fully and full one near the Kayani Kimutan Temple. Met two saying if it Algos Luce, Algos Shale, Elimaker Folat. Nail fan yak na fin may two say, a sigak mutante yak, a Charlotte Paul na lang, a proyin, met na kewa kain lielwe. Na sipen, orek Paul singail, orekin, ora silen ka nakalimila. Il siya malkolak Paul na singe, creator lan fela singe, ilkin kalam na pa'y kolala, ilkin kalam na pa'y italala, lalala alfungi kel, na mailar ang kewal sangin siyal na funel, serious. When il siya ma il orela, Chester siya kolak Paul na siya, ilalal fungi kya na pa'y. Na fast na mit, kilera o ingea, in skälig pela, kat siya malali na singe, entan singe, elorela ka siya fel. In pangan inakalim ni kalala. Te na ke space malorela mo kayo na ako. Ta may tayo ngayon na sil, yok na in brain na sil, kipel maasinin na silo so. Kip tu trona mi ako, fastol ng ulian gasha faksilot ni fakla. Kip mahingi, musenge ko sin Esam, animit man ka nala, lim kat. Katlan ka siya o fela, wangin sikat siya. Uniqueness sila ngayon ka nakalinya. Tao sinuya to ko, channel to ko. In fact mo, siya siya to book, kowos matin. E nga mata ka lang me, kowos malan fela, matiya malan fela. Ki Solomon orela kasla pasel, ki pray lala, ilte pray na siya si Fena, ay pray met malup siya matusis kaya, congregation si, lanan Israel nga, inlup siya bagi pray sila nga. Nasilos met Israel ma, taligding kat nga, akalem yela, at so, Tokosrah Solomon tangon ma met kol, nakiwalan shruf, e udalan Israel na yorol, na Jerusalem. Ilusin to, Ustatap ta binulang lang lem katigiya and sayan, Sidisil David, 19 pon. Ilus na kayo fashion ni kipeling ka fuen, iwan aktak-tak, sisin ka fama tamlalipan il, siyam kuna, kimalim akit gosh, siya malim edanim. Kita ka lalos nga talig dinggat nga, talig Israel nga, yok shipe na pa eh. Yok shipe lo sin lup sa prailan, Tokosrah Solomon mayen, kilo siya long, deleka in long la. Eni na si Paing singe ilya. Ilo sin tulokun ya makuluk ma, ilo saske. Mayen, ilo staliksyola na din kat, na istri lalosan, akalem yela, ilo syole. Ilo sin todo ni rin kat. Loeng na kemulal at the present time, kisim na malutising ngayon. In madalgan ngitla, finsak kun man siya wunda ko kipel fasyo. Naran na kay price sila nga, kel sam kun na. May ta tuin siya, Tokosrah Solomon el furang na selos, el siyak ta kadila nakin siya uyelos. Il first longol dolo nga longolakos, maasi matakan siya, kung in push lang ako, hindi kay foslungan na pa. Uniqueness lang gata. Wangan siyo anail. Naraki pray sila ng pray effect. Olim kat lan Israel. Wangan siya kat. Wana kuming kasaw lang. Kafinfela din. Kumliyang ulay lalom na sin. Maitlom. E akalim lang silom na silos kipel. Elos akos kung ke insyum na phone. Kung syukya na wala lalom na sil David, dapat mo, musinger gas na kewa akfasrye. Kat finni na ke fos long dolo long lakos. To na ke faklal dam na lina, na ke mas la kiel.
Kung fin som na ke Luke Chronicles sap taon gosh. For singal akos na ke singal lime gosh. Pray siya na pasin na nge. El pray fa claim katlan Israel. Wangan siya kata na kuming kasaw evin fela. Kumakpay walang lom yurin met lom. E kumakkalim ilang silom na silos. Kilos akos kumin sielos na fon. Kung karangan ng ulay lalom. Sil David tapat mo. Misingi akpayiyak. Kias na kewa na makum fakla. Malan ka da met luoyak. Eninan met loke. Narataka na ke pelsinge ke shipen. Wangan siya anak kat papa. Praise ma elosin kain, lupshain kain. Kain kanin de patatang na ke makulub. Na ora dalrela confession chinga nan lem to lek sila. Wangin na paesi o nakatlan Israel. El fakke mas na fakla. Pel silim el da kas na siwas liki Esam final Sinai. Masing refer back na ke Exodus singalia. Ang pel sima el pang lolosin kain som. Lem tolu met liki del som na chupun final Sinai. Elosin kain consecrate. Set apart. Elosin not mo don chon aso. Mayene fo. Faka kostian aliel in katena lama. Oingi kosin arda na karanganen. The kosin tiara makuluk. Kiko sorella na siwa sifa na sima. Solela in katena lama. Tia ke laman mukul kamatayan kusho kawon. Sok marak kai. Dahil fak mo. Iti tutron na milime kosit kos. Nikom Ace siya nakatsay. Siya babanakalam yung Exodus tolo. Siya taklungoy fas tolo. Nara masingay nakalam yung covenant. Walila silang kat na sindalik natalo. Ilmanasi. Mga simle. Inalakalam. La. Talik na din kat nga. Eni na in akos, masap maitak yang nasilos, losin me molgin. Kain sang karangan kalkalsi, desdesi nasilos. May nilosin shola liki, na los patat yang gimaklu. Mayen katapel lang silos na bayan na lang si kata, na rela covenant singe, ke ulela lala. Ulela si lalsia, ngakom. Meta te kain aina ilki faithfulness lala. Ulela silal makat meta te kain arakate na mana keki mawukatara a mile na naurala kiyesi. Nara attitude lan met ngi talik ngi pasamsam kunya ka. Nara kyasi mata kain singe apa lange long pakalimi ke tutronomy onward for zakoshan. Meta in long, makasinge vak ma shima, kasinge kelos long gastan gada, inash enthusiasm, inash enganexi, kadin de nanchalan, kumne kikat raklan saplan gata, inash engan lash, kimakat aro, nanash commitment, ash conviction, katlalal fungi kikat kadin makaslan gatne, inusye rejoicing se. Lakating nga na nakikat kaya laliki masla siya. Kating kaksyakin ka. Na pangan emphasis ma, taga siyam kun, nakikasing long. Na pa, akalimila, shipin, mga taga na silo sa routine, nilosin kain, mawil kun siya o yema, kain, orela kapasila, los na sinkat, hindi ta faile. Ilosin kain me alena loeng na ke. Na men loeng na ke kaslan ka ata. Nga kung masingi kat kan ready ke paepalo. In peng si mga cham ke nge. Wangin paepalo. Nara action singe, provocation singe ke sham mo. Kebe kat saman kaslan ka nge kat fin de lieng pe saman yesish. Eta may parakak siya na simit malip siya. Nara ke kasing shima nage lip shine long.
Kikospelal me to sapta singal dolu fosina ke ya. Hunchinan si shipit siya. Siyempre kun papalya kimatak na liga. Nangan usi kata mafakya ngayon. Fakla, chilel fash liki lomse, esom na sisken lala, emutayin luti. Unmat siya takaraunala, arula na pas. O ingil shuang na finaksa ko, emutafe, emeta tu fin mesa. Eric magan kasin papalya kinuti na silos kay mapespes. Napapalyak si mga ke usi inake long singa pa. In fact, may siya somintak na lig, kel si salik futeo na fin foko, kata futeo patat le, na sisken gani kinimeo. E wo na takakangla. Kata patat le na yen yot, yen munini fok si fe. Tiebe pat na futeo shane. Tasak ta gifata take, sen ma sanaka fulla e uli. Sen ma shaneka fulla e uli. Kish ben shikle fokna ke oke. Katafute patat lein maston kokula se kapek e kupoye sen makap pekuya. E katafute patat na fin foko o e kapek isus fako bespes. Katapel siyo kata pel ungol e katapel tolngol. Kitsisa sila napapalyak singata ko inkain sang kasha met malipsel ti sila niya. Nang akom siya na frok manasish. Fute ka kanyo ki yerosha. Kikat lipsel kaya kasin ko lutinge naklasha siya. Folok na pricing. Kishaman yak kiulala na sila David kitalik natal. Kung kanso na kilusam walit ko singal dolo. Sifac mo, el pamit siya emasay si Tempuhl Sac, ang affair of telal in lem matata. Inge na, Solomon el wala Tempuhl Sac, inge na, el kisekun, nakatkanli evidence of God's faithfulness. Diye, ulela lang kada tinatafong le. Lame sikyak, finkat papelorela ulela si game ko kay tekan tafong le. Ang akong fin siya fong yak shola ligi kalayan sa pagkaf kama plan lang kata siya na fashion min. Na oye makat papelorik magun kay mamasikyak na sindalik natin nga el symbolic na inakalemi nakikala na lal mail ka na ra. Elorek makunoye malos patatyang nakenge. Fin balos patatyang nakimakuluk, la molelos le, el kinakalimi na silos, haralala, lalala, uniqueness lala, wangan sika doon na yun. Napanganip si Mito. Kay price sila nga, pela nga flokon na rin matsiwiyak nga, amalipan, flok, taka na yung gape si Mito, yung kasha, ko kasha makumkansiyan, pela na siyang klamala. Tingin kong klaman lab nga kinariti me siyam so kung in fact pa na uniqueness siya kung akalam niya nga kung mo price lang nga nga tak ng correct Paul sa alit signify la katilas lang katasten wang nabay kala kum na ke flat lang na siya nga el siyak letar el out of el din am ta time kat ta ke el infinite Wang el tiene show, el tiene limited na ke mga ko meta palakin na. Wang in matawaklal, wang shafla, el na arsh na impel na ke wan nga riti man sa ngaki petlik natal nga kat proisilal Solomon nga akademi ke sham syok tolingul mekor singal syok tolingul mekor fos singal mekor singalon kor singalal kor. Ta katlan matan fel siya ya rekle ke silver akol. Elos maurik leke bone mate. Arsh walalos, ailos tiakain kas. Arsh matalos, ailos tiakain lie. Arsh shalos, ailos tiakain long. Elos tie penakain momong. Foshingalal kos lela tailos na kay wasya orela mainge elalal fungike in ekle wenama
Sulaila ma elos orela. Na nasikom mo siya alali flatline catching. We promise wala ma elakalim ke gas mo lala. Taka shuk ya Tokosrah lok. Metiki mana kayo. Napopolyak si tiki elakalim ke meto singal tolu. Akalim mo taknalik siya na ifingat liye force ikas toko yang akalim ye force singa ulfale. Chisel akalim na sin metlalingan la efo el tram magin popolyak. Alle kalim ke force singa ulfale. When ar shallows o dal kuflan long. Ars matalos o dal kuflan liye mapay. Na isi al tram kun pemasingan. Ke Old Testament, Jesus akfasrye. Tana ke sham so kung inakalim ye shalik siyang katala liye finan itcha ba pasit ba sham kanya ke sham so kung in akamasma way kat maul si palobos nga. Papan na si kum kat mat Christian kat lalfung na kat maul si pang promise siya wala lalash nga kat din ang lalfung faithfully fast to call ke oyang katin te tolla malas na ke material stuff. Para tau siya, having got sang ma material nga taka mitigi kat siya ma promise. Wala la relak fonye la tari ke chisa sil misya mol yang mol mapatpat siya na alien na po ke ikade takas wen na popolyak sugot tikinil tram kun metak na lig fok ko nien fok akos pasyun nga. Fok siya akos apay na katinaskya. Art lasyo katalingan is kaslan gat matana ke kaslan gat akatin de ilyakin malan fel may ushe kafo ko na shishne gat malkan nala catching pa ushe purpose of life el pa source of life el pa ushe mol mapatpatching at kulo malap ke ipsimetan tigin nas fast na ke ipaklu tolu kulo malap ke pelche kum shilak ngan kulo malap da flokon at pelan nito Namali paglamalap kung minkan ready Pastor ngulit ko nga tol ngulya ke siya ko sa algos. Kaya mga transition na ke. Fos tol ngulit course Tol ngul algos. Pa tol ngulya. ke tol ngulya Taknas. el bangay namnas wiya Kepelin Israel kamasupe sikyak fineno ka fokinena mashala keng folupe un locus ka kepel met lokalok elos mayuni met lom ka elos maskin maskayok porongo proelalos finashin mas lon met Israel siya palakanak asyo na paye asyo Paulos na ketempol siya proenasium long proelalos porongalos inensium inkasaw nanak manas na silos kasilos kung makay na paeta nanak siya an insyan meta aron na sin kay siya met fal na keret malal kahit bangan ipsakluan na tanenak pena kitax na ke marichingan tigin flokot pelanerum Lomalap. Ala yok sipin. Fostol makam reading Nangako mekapain. Dixin loing na ke nakat sige. Liyan na ke masikyak finances ko siya Kana ke mola sipin. Naman sipin sige kasing ni sa fact mo oppressive circumstances. Oppressive siya anayin masi unjustly. Then of as she was na takate el-inflict el-orela maupen sikyak. Na kifak mo circumstances el-connected na ki ila-asimate ma-produce mo nga iya matakangay. Na matolo pa siya manyak ki fastong ulkyosh nga tolong lalkyosh kan siya pa cutlass, sword. Na si cutlass ka siyam kaya kade siyamam na kibat makalok matakamayun. Na siya pa kada siyam ginagi famine pa tamal liban siyam teki shell na kimungumangi. Na plague singel siyam ginagi masupe masikyak finen. Na ki ulayang mata katli example masikyak mit.
Mettigi ben ama lütut sinasish matakanasish kisi Tokosrah algos makat lütut kenge. Kat fin som kada kan li na ke si Chronicles season book ke history from nata finen Israel nge. Saptalong ol si fasinga singis nga luane usina sishla. Kadel som e fact na sil David malem kadel fact na siyak sil maya ke kumlang siya. Inasrael fin felsium ke yatolu ka koming kaing liki un met meun lan met lokalo lom ke malam tolu sort chebangen kilem kadilan meuni kom ke katlas naton sa pama masupe me na ke pleke bangen silu puven in usemise na finan Israel na fon kilem tolu me nga effect in the book lemkat di persentang lalos pange los finner me kesefer me kesia ke buit na siuk ngai fa tiengan ke nga fa unelosi ke meun ke shel ke mas na pa sure si fez nge fact mo oppressive circumstances na daga na shishka din la oppression mama daga intan ye minche wo na da kapen usie fatalities na ke mi se ma ka main daga in akmuse ye kata mange kadin loang na shishife na mit mayen katamay los palakin nge ba daga ke lakas ke kot ka mema kanin mama takay nakulukit destroy crops nge fak kisamang it ngalay ko fasang ngalon ko la el sa pa malakas in kang la fukun Jackson alosa en ganaw sta imelalos fak la le mo sila nge masa pa la si engfol tayin folok la sensonalos pele fola ne fulin fola pa siya naman nge na lakas sa kang la imain mashup imain crib sac fig sac olive sa novos ek woshek penatief loko na yuruk vaccine malalemos ke soil digiye ke fakla na sindalik din gat ke lange fulin lakas pesta with arvin imelo woso fako malala tukunsi win lakas sito akangla ke may tulong use ke samit ng lalgos emos soil tako samsam na kat fine flok na nike Deuteronomy long lalgos fasinga lemegos ng gawin mo lalgos kadalita na simla kainin me sel nga may dakyang na sindalik din gat nga metigidel som nagefeli no leanga fakla kus finakos lem gat lowos arun leng masap na kay walal nga fasot na siwos mising ele fara kusin yok falet ligi matan fel na kayo finfel akos lem gat lowos na may siwo na kayo famalowos pange me ulelalan gat na silo siya tarakta konfine som na tenin kain me reading na ke Deuteronomy ansi kum sibit singin alda na kale kat finsum na ke Deuteronomy long lai ko shanta na fasingal me ko fala ne ke won mo lai ko sing ala na may pakum dam ke fan na pang may selinga ang ita na ke screen shin dikingan li na ke fasto mo lai ko sing usipit singin kalam sikom lameng asam ram ke contrast kaya bang vakla tajakta kus fin siakos lem kat lowos at yara liyang masap ako kal na kayo mga esot misinge may sel nga inge na kayo ay fata ka na fos lem kat eleva sel nga isiti siwos email lowos lem kat eleva sel nga email wit lowos ay pa mamakosor laki wita lem kat elfa sel nga wi manak kayo ako sara kat finanan ka na ke mama taka na siya ngita na Solomon el Price yak singkat nanak manas kat patule ke temple lomang
naknas long proila kate talaga kanaus la. We filed it Deuteronomy 28. Covenant siya kumrela. Napata ka na siya in fact la natok David el matawagin auli in siya. Pange siya oyema katapel king ako minarokipel siya ma kanin calamities ka catastrophe ka ana si fatalities ta na siya siya. Gastolung arik magingangen manaupe sikya patigiya mapangan. Nara kibuk mata David sifena babat mal Solomon ilda akulene. Nara sisam la ringi lakalimila masal lain siel. Masal lain siel ne. Wangin masayel mut kalenara nal faksevin bray siksin kat ke auliak na pain siya. Polil tavulabi na oye singel fact na sin walil Roma ke Rome sa paluva singel mekos ilange. Oyen mo lalo sifena fakekla masap kenyakin masap basim lain sielos. Oye pe lalos we back pa masingi. Main kata pelo nanak laloso akalemi na silos ma sewo emasekulo. Naraki akalemila kat kaineta mau makuluk makatara. Suffering nga kasi kyak na sindalik din kat nga. Elos diye ke Solomon e kolak Paul Brian ke temple. Solomon e kitalin lipsha Brian lalo. Elos matagay ni tuwe inka ndila sham na sinkat. Ikikat papa lafa kya oye la el seikle Brian ko oye fa kya el tu ko shalak Paul. Nanak manas na si Elos. Elos inkain me Elosin ka na uliak, dahil pura na sin ka nakmanas na si Elos ke, o iyan na kayo ma, Elos siya na kieba los leke. Na, in kaya siya los, en siya ma, eto ka na si Elos pa, eto ka na siya ke, ipru akos, fasingalun ke singal tolu siya. Kaya kat fact na kay uniqueness lang God kay ipsimeta. Kat na fact la God el omniscient, eleta mana kewa. Nara ipu agor fa singal dolo to kala kaslan gata mol nayash koke. E kosholi ki kate na katlas ma ash matalu ke. El fakis yan ane yen mamola e ngana shwe yen makapash e kanon shia ashwe. Ilakalin na na e kenalan insiye. Wangin makain bukla ligi kat. Ipangasiyan mga kaminbawang na kayo. Maurik lang na kayo of infela on lembalaki madal. Kat na kayo of eninain fakat yak na sil. Taka was singe insham kun nasik kumakes mo kiniya kum. La wangin siya mga kumgano kam na yatan ka. Pero fakla, bolil fakla ba mo? Elela kay simay din si Fena din ni mo oyen mo lal, metligil mo ke preding nem ke kapsing me si polel ramram kene. Kadita ke kodo na ke wakilain lalal fung ilasha lakat bais ka fuen munun lem shakel. Lots of banget. Fakla, lela kay simay din si Fena din ni mo lal, metligil mo ke preding nem ke kapsing Mayen elvintie, this circumstance mo siya kaya. Mayen elvintie akalin kalmen, munun lem ke pelel mo pret, nem ke kap, elusin anan ka na fel si fena gel mo nem. Paingan si pesira, longan singe. Paingan si pesira, met pas in mashlalos, mas, look at me. Manas, ekatami siya tari. Kat fin si fena to ni kat met, kat fatiya nanan kaya. Tasyak to. Lem kadel nanan kaya kat, kay kat, kat fatiya, we fela, lisyakle. Poli la yepe akale mi ma, kat
met siyan ka mo, el tunak ka, oilan lieleng, Thailand tia patatyang na in myself. Kat meta, kat mut kalama, kisipin kat met, nakat molin met, nakat kanukan lama, nakat molin met, nakat kapain, kikien. Ke letala chon ilange, siya chon, sapta si fasalgos. Kat fin fact mo wangin makuluklas, kat si fena kiyape katle. Wangin mapain ka. Na, kat mut ka mo, kat papalet bukat forgaving kat te, nakalem dalek ki makuluklas. Limiting kat point finger na sinmeta mo. Ngarela wuli ki ikum ko. Kumparela mga sikya ka. Ino na ako min si fena kinsay ka timulas. Napamasingan taga nakalim na siyas. La, o yan evin sikyak na nakmanasinda ko. Esam ki nga fak na kishima siya. Ino na taka king akum taka na yedan kat. Ekat orela proilas na siya siyak sila na nakmanas na siya kimakuluplas. Kat fak siya vilem daleke. Kat siya na kinsay ka orela self-assessment. Nakat full laliki maguluko. Pangano yesi ma David de Lorella. Dapat mal Solomon. Na kat finke kat papalen lipshe kat. Ilang si lipshe siya insiya siya masal-sala. E pasisel inta ka lemtolek na sil. Fact lang nga. Orela makuluk nga. Nangataga na yeto minkain akalimila siya. Kat papel lang siya. Si sokas kita ka na siya. Inakes mo pindi katla. Kat tekan tiang kanla. Masyaf mata ko. Inkain kasyang kata. Sokas singala ko first lang ulit fakla. Kumfin mong fushesh. Kumlalmet met. Kumfin mong sa. Kumakalimila pan lalfon mo. Nara osya ramrambun kun benake. Insiya masyala singe. Osya siya magpala siya. Elmo, kat fin ki auliak kadinte auliak ki insiya sa talas. Men kat papaleta. Lekonek lakat tena pae. Puolilta faktisilta muutikello teille lange. In pella kewa kusta kai ni alua. Allang sitä mukula in prae. Elosya eselosyang painasin kaat. Esya kain kolek palosin prae. Etya malat ka akakain. Malat singe, akakain singe, mana yok sipesi. Ngay sam sila minister lash, ngay minister dolen shu, som dolen ayel, takahalo na siya kikas singe, kashkashak, kamalat mange. Anen lekshin na tatanye, oye woma, may kalensap sini na matake. Nara, facts sige pricing takakadinitala, katakal tan naklasyo. Te, talik ni Israel mo kayo na, finne pa siyam kunyak nga. Na, mga sombe na sin, may bacon ka, may Gentiles. Na pa na nga, kadinitala, pa yun. Makuluk sikyak, patagak yung ipsimeda, na mga sitong Tago in siyam kun na sisla. Finash, auliak, in siya masyal lempelek, flop na yun kat papa. Mahingan si Euron. Nabanip siya kluan. Otherwise, eto ko katlas, eto ko naki-shrelin mo, kain oye siya ma, te sikyak, na siya kimula siya. Pamalipan talang agakin na siyong mga flokon kay ipsya flashing Tigin kung gulo malap ke akta na wuwusingan amnas kan usi fossinge in shidba akyokye matigin ilak kalimitaringe context lan masinge katil shidba flotneral Solomon in tobuk proilal tabange masimne ke fossinge lakos fale ke marichingan tigin kumkwan liye masen katiko Aso na liye, asak na
So nash ke screen no. Okay. Kalda nga reading na. Okay. Lukron nga lit ko singal akos, singal mekos, singalon ko sakal miyange. Elos fin pro na sik, auliak, fulla liki makuluk milo zaro, na nga fa longalos in kasaume, anak manas na selos, si feedback wila en selos. Nga fa karingin na temple singe, ako lain long pro na kawa maurek we. May nga sulela, en singe, ang akmatalye tain en si mwet ofa anu na sikwe mapatpat. Nga etaran temple lo, karingin pel na kayo. For singali course, confin arwing kalan sa paya when a David papatumum, ilaro, akos masaplok, ero mana kayo masap kin na siyum. Pangimale, aro. Kadil Financial Solman, even kum follow, siya kaya na manas, ngalong proilum, in temple siya. Tapang nga may fin, ti akos tin lan Solomon, we might lang nga for singal year na kaya long ulak kalam yang ta shock to, kome might long, fin siya akos masaplog, mga sapkin na siwos, alu na sin mas kat siya na nga fa, Sisko was taliki fel siya nga ta shoot na siwos, nga fa somniki temple siya nga matalye latain niya nalu na sik. Mweding en na kayo fa ishan akulukye. Natigin el samsam kun siya to kora saptaon ko sa kalimila 966 poprois lal Solomon nga ka ye ikosto ko loro kisya singa nel proi ke context ka samsam kun siya to ko sa Luke Chronicle na Israel klik na din kat nga katilang kalang pakatan yok lan kat nga lai warning al talpen na pel na kayo elor pa na sila prem elor pa na ke full meta na fat na sila Solomon o ye pen na mal da fat na sila David ifin ko mako siya mtaan na ke akwaklok akwaksyoslok nga akin siya waye kum nga tupuk proilum masing nga nanda ka na si kumpem siya kat kalim gadar la chisya ilta ka misya maulyak ke makuluklan fel ano phone paipsiak tulu ito kang wangin magkankangan na makuluk siya kat may temple kat pa temple evintes mulyak yang online kad nakade misya siya may tapay ke karta ni Viden misya siya aklung sumanyak ke fakyak lungul siya fasalkos nakat pa temple lan kad Sisi lakal masih Nicodemus na ne ke sisi bay susta ke ngan kad el tika nilyat na ke Tokosrah lan kad na masing pa yok siya ka din kapasya na ke temple siya ma Solomon el proy ken kaksya ken kad nga met lang ngayon we panakos din na ke nga individually tika na si kumasya nga individual believers kad ina na kan for laliki makuluklas Aulia kingin, wana tikin tres ke lakal me kum long ke kashin calling kadin na pa kadin siya po si sel kadin long aru na ke pang silan kadin el ta kain molikat lengen evin te na witches of sin paromon kos longol tolu misha nakat kalim ke nakat na fon na misha ke kardan ni Viden ini na kadin si ba molia misha si meta pangan misha si aklo pa ke fakyak longol siya na misha siya makat ta experience mamano siya nga sum na ke foko nga polil fat mo mutul siya pang when mano siya nga isip mo ulyak in kapasyang na ke nganash pa na mo ulyak spirit our spirit need to be born again ke nganlan God ay tigin Kulo malap ke pelchi kum si pasilok akina riti me foshingan ni nakyokye Kulo malap ke pelo Vaccine God came ang liban katta ka ne kelu sa singe
kumakkalemi nagi katikan kan la makuluksin ibayeng pohnfahiyen. Tika kan no fun na sinful nature. Wan mit kan la. Albayip siyak to lungen na kung nak na skashikat riti si Tokosrah alkos. Sang alon ko saan sul back sa fiki ang alal ko sa gilam ngaula. Ngapata ko kaya kita yafto to nakadusi may kaya pa yung singe kahsreang nag-introduction si Matrala. Inash masi ka tusong. Kal fos ang alon kos. Kepel metlom ara makuluk line kom au wangin shemet tiara makuluk. Na keshupen kom kashkashak shelos kom sang metlokalo klalos in katangalos le ushelos le in met kaper na in felshaye. Felshe finne an leisle. Ang na ke fos ang alal kos. Sige riti for sang alon ko singen Well, si Tokosrah alkos. Kamashkihan. Siento ko sa Alkos. alkos fos ang alon kos. Wow. Ipel metlom ara makuluk. Kepel metlom ara makuluk Hmm. line kom auk wangin shemet tiara makuluk. Na keshupen kom kashkashak shelos kom sang met lokalo klalos in katangalos le ushelos le in met kaper na in fel shaye fel finne an loisle 48 in fel ngo elos finaulia kenche pai proenasium forma na ke fel nge kom sang na sin met matalalos kalash au city nge kom sulela temple siya nga masyala na siuminge fos angalya na long proelalos porongalos yen sium in kasao pakoten na selos nanakmanas na selos ke makuluk lalos managawailos ara line kom erata metlokalok lalos in kalang na selos pangan fos angalon course 48 na ke 50 tigin Lumala na me kyalim na pa kya kata ki kahsreang kahsreang te makate sulpe sen pe pa ikonema. Alena ta fakla ki pel metlom ara makuluk line kom. Akwan simet yara makuluk. Na ke shipen kom kahsreang selos pa masimata ka ke met nga damlipan si ipkengan pa kahsreang si mga fakmo. The Mr. Forsinger aluna wusila kaya. Na kahsreang singen pa kum kahsreang selos kum sang metlokalo klalos in katangalos le. Euselos los le in met kapern na felshaye felshe finne an lösle. Na captivity siya bangen na nage so siya bangen. Gastan ka tigan davung le. Tigan davung le vakla na el promised land sima fair linuleng sima el legal dalos fair. Sikya el shakal dalaliki siya dala ni Babylon. Na di kina sipin del me siakus main siwo makkalemiyak Deuteronomy lungulal ko siya. Ingin na dalis mo kayo na masil nga. Na masil nga ngayon na ana into mama Esam follow na mo in main siwo. Ana into Luis kato Luis sala na ron Luis ngina. Ana kalemil fakla. Ingin nga shoot na siwos ta kuwasin silelan nashton main siwo esel nga. Kepel sema ingin na kayo wa sikyak na siwosa. Kowos matayin nashtlon matayin velyen lem katlowos. Akfasrye kowos. Akfasrye lik ye kowos lik na we. Kowos Esam silela inge panangasot na siyo. The fact be malta kalimin si Joshua alepepe. Nga Joshua mga siya ulok kadak flatilim ka. Nagdagi punishment masikyak nge. Kahsreang nge tako. Pasikyak nage fukunen silosa kulukle. Na nage
kaleng silang gat nge. Pa me auliyak singe inena nash inflokan mo. Nakadinitala kapashilan daligi Israel nge ena singkat pa patamashin kasrawo. Tima mo ito relasi. Na nama katapel na akiya kisipin lang silal. E ay peki kaleng. Nara kisaflayan price sila Solomon nge. Request la pa English nushe kat papalen kain nanak manas na silos ke me ilos kain ngadang na akilin la masil nga nge ala na pas taka na eurolos ensi mata ka na si kumbe kain nan ka ba kat may taka na fakasing nga may si nga na napatatyang nagimakuluk nga rela makuluk ila nanak manas na si Pasha singe aşke circle'ın mitlalal fungiya. Katorik magin masinge maki arrogance lasha. Maki insivalet lasha. Maki sisenjenin mugiku lasha. Maki mutke lashma. Kat kanorela mange na fa. Na para takana shishkadin moyang nakela. Kaino yang elte na honor God. Elte na oye si makkalimye. Nasin matlalal fungiya yok nasin kat lakad convicted na pa Solomon el pray inakele mila langgalang kata tema shik mo losi kadin elosin ngetan li na pa Solomon el mag nga accept reality ke kaya ka kalye makumesi na sishkishpin makuliklasha Komiskat dalikian ensi makumulay nga siya. Uskat na nakian lo siya. Pasikyak nga makatapalak kalimya sikyak. Nara kashkashaklal. Nelsum na kisyo. Defoklalikian mailos mdakeo. Napa Solomon el Bray mafal maguluk magus. Palakin kaurela taringe kayak mataka ang aliyema ko sa kalendari. Na hingi nakatin kain, lipsya malim kadin akalimye, sin met palalash met matalash nge kadinara, nakatin kain faksyavi, pray na siya kikasya. El ke inas change, inas redemption, inas repentance, Katndavak mga auliyak. Aspe masifak mo repeat offenders. Mesingen. Maurela masinge. Mga tisip aurela. Nangasud na aurela. Ini na nasa auliyak na paisip pa repentance singe. Kat finfak mga repent. Amali pa na siyam kel Nicodemus. Biyenga. Isustre singe. Fin paisip. Mamata weng ila masasya kadin nakumay. Na masingan sikyak ke oyen mo ulasya. Nakilos pray nga dalin pray nget la siya Jerusalem pasoloman fakne. Siya taraw ya singa si pela. Tenel sapton ko fasinga la kalamila. Kitenel el som nagishoa. El matal duden fuwan na kamta nget la Jerusalem. Pata pray kang namunan gat. Fruits vegetable. Lensing out, alam na wala control. Pastor lako mo pa siya ki, paitle siya sila Solomon nga ki, pray lala. Kasi siya fal ki, kum, ki makatara, in kaksakin ka. In fact, na long pray lalos, porongalo siya yung inkasao, pakotin na silos. Pange, mga silal, Solomon nga. Malutut siya nga na siya kadinitala, makuluka is for real. Pailash makuluka. Tasak tang ako min Esam, kingakom kain, insim sa asal, fulok mi rin kata, lang ka lang bakotan man kata,elyok lagi na magulik na kewa, elekatang na magulik na kewa. Pangit kaya sa mga kanakalimiki, malutut siya nga, belang fulok na rol, pamalipan ng gansapan sa liyawi. Pamalipan,
Amay bangay kapun, malututsinge mga usi, nasiya siya maguluk. Sin is real, nasakta. Langgalang bakit man gata. Elafan lamang ay katang lamang na kayo. Lalafak na yun. Kulo malap tikin. Kulo na pa ke akata yan ang wowo kay palap tolungan. Kat kulo malap kaslan mat nagawa. Tain wipe akyokye nang naskan riti efisi sapta che fosingal chi. Asap nga sompen na nikes fosingal tolu. To fosingal chi ke sapta che akalam yang ke efisi. Managawa rekle fal na ke pepa eshulela lankat. Ke aqua klal chi fena el chulela takadin metlal ke kat masifan na yurun Christ. Fal na ke mail lamala ke matawayan fel. Lela kat siya arsh fin shaklash ke Christ omet in kaksekin mula na lankat. Fosingal tolu. Ois oya pe ek la metlankat ke kos long gas ke pengwo siya fakak in kenekin molila na siwos. Ke kos lalfung in Christ katil akile ni kowosi in akalimila kowos malal ke el shot na siwos ngon matal siya el tawalela ke. Ke siya pen ngon matal ash yoros kat ito na paela kat faiz makatil walela ke na sin metlal. E mainge akpaye na sheshla katile akshikosokye metlal. Lela katin kaksikin wala nalal. Panganiplan church misinge kat long proilal Solomon kat kapash na ke simlal pol nge kapash ila kat pa temple siya. Temple siya ngan masyal na ke Garden of Eden, okay, siya ben pakot ng yoklan God, il bangun God na gawuna na siya nga, timake aralash, amake pakot ng grace, mercy, love lan God na siya kay siya. Aget kapas siyang matake nga ito la, God issues na kang online God, God mol kun, na lela ka din proy, kaksikin God. Lela ka din kaksikin wala nalal. God mol, God silya ki, eka matawa kian fel il nasilikat latar. Alla kulo kaksyakin gat kya wala na siya. Kat te na deserve it. Kat deserve going to the lake of fire. Apat siya elta ka islayan singan. Elta ka kasya ka nala kadinte som. Pangay ako wala na siya. Na me kat kapasyang ke lalalfungi. Ino na katin lalalfungi. Belche much for lalalfungi in Jesus Christ, el being born again, regenerated, el justified, el standing legally, stand right in front of God. Kada sana nanan kasi. Nanan kasi pa ito kang taingin akat kan maul kun lalalfungi man kat silya ki ngan God. God made right kasi ben lalalfungi lash in Jesus Christ. El is na makuluklash. Kat conferred it. When ang matigin nila kalamika rom sapta singa lufos lu. Kat tinananak wana fela mo siya. Kat conferred it as Christian, as followers of Christ. Pangingan naning God, kat tilaw kay malus nga kama los ngok fin fela siya. Akat matake mapayalan ka, tol malos, kafufulan fela. Kat conferred it. We are Christian, Christ-like. Now at the same time, we are adopted. Kat not lang na kaya Tokosrah siya. Kat co-heirs with Jesus Christ na kaya wala na siya. Kat not la, ilpangon kat talik natal, sons and daughters, co-heirs with the kingdom of God. Wala Jesus Christ. Kat not la. So, wang na pa may nagaling siyang kaya fingat matalalfong. La me sikyak fin fela siya el na silikat lang sikat tar. Ko na pa me lalalfungi makatil siya il promise lola if ingat actual faithful obedience na kemalal nila in siya wayakat amne nga fat na siya tingin treskal yay nga ul
nga fintra nga broy katlen usene ke nga sunyait ngaul tukun nga sunyait ngaul yatolu thereafter ngan preach gospel la kata sunye ya singa kat negen ta fintra laga bang ngan kalan sabi God fa ka kaslan God when generation sa si patagang katingin na katlien na pa disconnect lang klik natas nga na kya mapaya singa makunes mat Christine papa nne into yak kalansa po Great Commission singa may tan taga na ke wala na singa pange pasam ram ke Luke Chronicle ikor singa lakos singa megor pasam ram nya ke kat no fon na may kuluk kat ena na kadinde akakin kikya binaka ka kadin akakige katlas kaslan God ilata ka ikweyan no fon somna ni ke in years need to be born again in years nga nas nankas kadina kadin lang si kati met ke iptolungan in years nga nas nankas kad ene na napay kan flot na ke mapayalan kad wangen met kan la nanankas so kad born again regenerated justified adopted converted na ngena ke katash ke mangan kad moulyak moul in Christian malu ba katarangin ang kat ping sanctified el akshwashi akmatalya God setting us aside na kewar malal ngan God pangan building up the temple God become like Christ in every aspects of life when kataga me kataga kakshaking God kataga broinashing God kat ligia lalal fungi faith kat ligia fin chaklar na kat revere him but Solomon nila ke praise lang God being sanctified at the same time we are persevering we're standing strong firmly ke lalal fungi sila proclaim Jesus Christ pangamit Christian na maluwa pa sikyak tagangan mutula si mapolakal namingan dead ka glorification either or lakum misya lalal fungi lakum mo lalal fungi you will be glorified parom saptal ko fosingal ko sakal namingan kayok na kaya what we're going through right now cannot compare to the glory la Jesus sila taka in pa kanya nga rapture yak sonol as we going up we are being transformed ekla na ke mol kawul siya magat sanong glorification siya when alaman Jesus Christ kel mol yak kelenak tolo yok na pa siya pa kadinash ke masing sikosok lalan mit ko sa ke sit temple na algo siya kat rewind niya somna ke August lang nongol siya 1852 masing pa yok siya pa meto mol yak ke ngan God Nicodemus failed to recognize that may choose pa ngay may luti ito masaplan Moses. Tokosrah siya dal din ali lang ngon pasam kanya. We must be born in spirit. Wangan matkan sinful nature siya. Kat na fon na matkuluk. Rome sapta tolo longol tolo. Kat na fon na sin, we have come short of the glory of God. Now wages of sin, Romon kos longol tolo pamin siya. Dead. In the second eternal lake of fire. Aragulo kakshagin God ke mataga sinpak esmakinya God ke Prois kulal Solomon nge langkalang pakutin yoklan God arsyen na kayo kat nikin lalaflok niya pangilya siya nge finsak lago katlanar makinya na nike nga become like Jesus in every way possible ke mo lago nga sunyay nyo nga preach the gospel when kada siya nga may tayo som na kaya lang influencing when na Jesus Christ may Christine bangay ma kati na kanash ke matlalal fungi kulo kaksakin God ke akataya wo nga flow niral tigin nan som na ke from in kalya we pro in kalya lasha take pelchinge metinga sang na sila dan taka na ke may singe ngay akilin may nga nakat som lan kalya neswe kulo malap tigin Pauline kulo malap tamtal tanya kulo malap ne melise kulo malap ke arsluman kamalay cho kulo malap
Ringston na kulo. Ne shue palik. Kulong malap. Kulong malap pe. Dora musar kulong malap. Kulo kaksingin kat ke moulash. Kulo pat. Kulo. Kulo malap. Amen. Tora tanya makara kulo akata yawu kulo malap. Ne marsala kum kulo malap ngasila pe tamlan jiwa ngan katlan wisha wa ke pelsinge kulo malap ke mana kayo. Kulo malap. Kulo malap. Holy Spirit. Well, tigin kum kulo malap nga flow na pela ni room akat kum kaliya. Kaksingin gat lumalap ke kasa na yoklom uskat mene ke kawan malutu da ang wala la Mr. Lipanin kan pine coast na kayo ma wikat kya ose taga ne ke pelsi ngayon kat lutut ke price ila Solomon nge harsh price ko bagadat ka lutut kin ke week flash ngayon fadi ko sin daga wikat ke kadin kahsreang na ke na kat konayak ke muliti singe ta na price ila Solomon nge ilaletang seksin kat faksefi fin shalat pawal ko kya o yellow rik magun ilakulin na pan takaleng pakutan nan gata nga ko kadita la na kifakla dam lipan na rom dolu longol dolu kat na kiwa foto le dahil ten asi license silas kadin norik maguluk pamaluto singe bekash kat ke ngama kowos long ging akatay ke condition maksivena maslaga na pienga nga ridi ke siya koren singal siya ko swindi fastungon mi fanin ke tol ngo landa na ngawim dais ka fuen unun lem shan lem not sa basing na fakla ka din ken saikat ke pel si mga masya ka malanatang nga walom line sunotlan magulukla karang a faksevi yim dan gat inge nak na skasya ikesta na siya na mata ka kimaliti singe fak na siya lakat ene nagadinakilin lang kalang pakoten lalo kat folok le ki malutut singe dan nakadaliyak la temple singe orekle ki tufokle lalos ki yesyo sitaw sin siyang fuko ang alit course metigisus lang lang yang fuko alingal siye na fala ne ki mana ke orek ki dedication singe Wanneer Pelzima itni ol belit korshinge de kain player. Ang fuko yanga ul. De fokle vinen itche banege presence ng God sikyak vinen Jerusalem. Nara pricing at ako tuku del kayak sin God Nebuchadnezzar shakal dal laligyan Judah kayak lam fuko alingalon gosh metigisu selang lema. Yatol fuko alinga ultikun pricing. Na mata ka inkyashikat kaya hindi na ke larger context sige malutut singe. Sam na mesi kaya kinpel singo. Promised land siya itaklalagaylos. Katindi na rin flokla study ke puklal Joshua. Para na ke Tokosrah. Katindi ak na pa history singe. Para makalimi ke Joshua alfak ke Joshua lang wala ko singal may course. Ngaya may din siya ula ka. Kadak flat ka. Na oye makatutut kem singe ngay. Kata si los talik natin gat ngay. Forkin mom natin gat. Ay pa naging akong forkin mo katitawi Midland Church. Katin siya nakin sa ikat pe. Di nakimangi. Nakatisang mangan intan kati. Nakating ngay tang nilapan koleng bakit silang gat ngay. Lashak na lang sikat. Lashak na lang sikat. Napaprice kung ito ka pinakalimye. Kat papalen lipsyo. Nanak mo na aski makuluklalos. Kat papalen oyepe. Lipsyo proy. Lan fula ta katuko. Siya wen. Wikat siyang pinake. Nara. Kat kan fash na medingena. Kat kan fash na medingena.
fin kat ka ni kilusia siyenge kat fototol katin na kanin kapasyang na sinkat orela mol sa siya na ki lam si sarmalik tokol la sol lagi may kaya siya ko el patkilye kasi me del fakla balim kalim siya ta kanasin na Allah ngon welal nekke na siya flaka shilal Allah si kominte kun shuki sa fashikin kuno kon si mauta kana si skat ay wala balik na tingkat ne layla ka tingkan ale inganak ke pa enthusiasm si mo shamam ke convicted o ye makataray nakkalimi lagat matlalal fungi si orange ngal si akkalimi padinatay Christ nagifakal na mystery pa pange pro school Solomon ngal Sifac, God bless you all. Lumalap ki kos wikat ni kipel singe pangen mashiru ka inaksafi yutila shohi ka damulilwal arsh may fakiru metiging akaliye ki proy ipafasilik tigin gum aklin met mataga shamla tukngan na proila wangin ma okay ka ngaude kulo singe malap mtawa krol piche mamat dolena ne marstilla ay na fan tenyak na lang desyun oh lumalap piche dolena amo lim minister bangan tamlipan amo kuam connection mo nga bangay Evin pa piche bangel pa nga alut na ki alu si malram ram ki kashkasha to kashkashaka hanger wala nakaksigan na kiya dariye ngam da recording mange lim okay tora masashi thank you Holy Spirit klamalap nagalin ko kewa ni Marcela kulo ki may fak mam sa project ngayon kumyang tamdahil tanya may cry akumta Tashi was ash title na Allah dange bigyan natin ng beligyan ng Nimtora Mushashik Jackson Amen Pat Sikra Kometa talik forshing ay damalipan ba elbuya somne walang keshi alulaga klik na force bang nalchingaw mashingaw panting bulginal tamil chingaw National Ash Connection na siya do Washington Global Lab Nash pun bat ngayon nga sabram na siya asin na loksyon amalash Indiana nga naka Minnesota okay so balik siya beash nga lumalap ki kos Ringston na ina kaksikin gat kya tayo amen kaksikin gat ki mga Melespecho and then Melise Tosie kaksikin gat pain gos kewa and Daldanya McCraig lumalap Tigin Ball and Jack Lanay Connection lumalap kita ko anbe and Belshua Tosie lumalap ni siya kewa Kikos taga wikat ni kibelsi ngaya, kada kali taga nilasha, kos mo taga patlean, kita as VHS agat na factory wine, kasi kos kantan niya beflok dalong, lon singat ke malutut siya As may fact sa room, tamaliban. tigin nga wuna first na mate lumalap Ay, lumalap kikat safla ya tang brak na muan, kada kali kibelsi ngaya, pain kos taga wa, lumalap. Oslar ba daw liban nangakali ki proy ki belsinge tani proy at kaksakin gom kat papatamasin ka siya at nushe kim tawagin dagay nila siya kumin wikat ekat palala sikya ko ingin ki fasili klara kat nushe siyo kumin nanak manas kashikat los sien vulwas kinugtugin maun mom ki fasili klara kalangan madalo min wikat kolgat yen nagawat sumnaw Kihinem katinge rek makingat in faka kikaslom. Lafin felon phone rek makin interneta ko oye kaya makum ko ni kesa masish. Kat kaksyakin kum ki langsi kawulom masish. Ki wan na tum Jesus Christ yat kami sa cash. Tigun men to uluan molya inakalim ni kawal. Ako kumasang masin. Maingi ka dakkalan niya, pilalal fung ilasyo, tagadin mo yes mo.
Kainim, Kulo, Amen.